Sure, wanna run a repsa. Sigo machine, nunga data say stay calm. Don't say machine, it repeat it keys or a 2-piece. Forget no matandi kishi. Them pillow is a costa. Kogen ama Ulster. Ambela pezulu ngati singo Harry Potter. Zodliwa zingwenya awabona malo costa. Don't sports, it don't see gone, it's out. I'm a panzola for life, Jenga Puga laugh. I'm a chita lazy on the plan when I'm Pumada. Eva Magdala's Gusha, Jalos Petching Gusha. When is the Hini? Exiva Fetsu, we back again with another hot episode of Real Moment Drama right here on Rich Nation TV Fetsu. Njengenjwayelo isikhathi sakhona siphinde sapalelwa futhi sipalelwe sisemakasana phakathi inside sipalelwe Hotman CJ uthi uyakhala ngokuthi yena ukhe wahlala eDanyani makabuya imeli yakhe bese bayithathile enye out yakhe side yangithola manje istory sakhe ukuthi lo mjita lo akafuni ukuthi uPrasij abone umntwana wakhe manje ngifuna ukuthi siye kuye uPrasij asichazele kahle kahle istory esiphelele ceda siyithatha from lapho sibalande siyoza ukuthi baby mama kahle kahle lithini bafethu before ngizovaya please don't forget to like share and subscribe to the channel kusele kancane bafethu kusele kancane thank you yabo Hola Prasij Sure Ukraine Khotman lam amnandi wena nami ngimnandi Khotman lam sitholile ikhole yakho Prasij ngiyezwa uyakhala ukuthi khona ukubhayizise kanyana ngifuna ungitshele Khotman ukuthi kahle kahle kuyenzakalani kahle kahle enhle njaya mne kunzima nokuyikhuluma but the way kungakhona mele ngikhulume la idea vele ulume inhliziyo Khotman sitshele yonke indaba fere uyazi ukukhula yabo fere hayi into zokuthi manje ngiphatha amagani yabona ngihlehlele edladleni ngihambe yabona ngiyosiphandela mina ngisifunele honje la sure ngiyathola ukuthi yonke into vele ngisibheke mina yabo okay vaya after boma 2 years ngithole ihonje alright ngathola imedi okay yabo alright thola ukuthi imedi yami ilentuzaneni imedi yami yalentuzaneni ngiyangithitela mara angiboni mina yabo angiboni yangichitela it's around vele besinabo ma 3 months ezwana yabo yangichitela ngiboni okay alright I sharp ngibe naleyo engamara ngibuye ngisikhuze yabo uthi njengomjito isikhulu yabo lento lena sihlanganise ngomlomo yabo angifuni kube ngathi manje yabo sure sabe lento yami yabo ngiyayithola ngicetha ngomlomo yabo yabo alright ebusuku kwakhona amagents angilanda yabo bakulanda vayisana ini Khotman lapha bangilanda vele hawo yazi ngithi ngiphethe ishizini wena sipana ngeshizini ngisipana nge-inside job okay fair Khotman lapha le ngiyayizwa ne mina ngifuna ungisikele ukuthi kahle kahle la eshowini yini into ekulethela eshowini angithola into engilethela eshowini imedi ne imedi kuyenzakalani ngemedi yakho Khotman lapha imedi yami since ngibuya ejele ne since ngibuya eDanyani vele hayi thola ukuthi manje azini sesishane linye out yabo nakhona before yabo mangiya mayizizwa ngibona kwala bro wami yazi ezinye izinto life inzayenzeka mayizizwa ngibona kunebar emove emva evisit okay Khotman pheka ke la ngifuna uunderstand ukuthi okay since usipalele okay usipalele vayisana indaba ka media yakho ngithi kuyenzakalani kuwe ne media yakho phela la seshowini baby mama drama ngithi kwamele usicacisele Khotman ukuthi okay njengoba usipalele vayisana imedia yakho ngiyayizwa le ndaba leyo kodwa wena nale media nomntwana o media yakho nje kuphela sinomntwana okay ngafahla ngina umntwana maybe kana around 9 months Khotman la ngiyakuzwa ungachubeka ungitshela njengoba bengisho nje ngayigcina vele mangifahla kwa ngcusiwe nabo ma 9 months to 10 months okay if I'm not mistaken so wena mawuhamba
umntwana vele bekasasemncane ngithi asesemncane ufahlakiwe wena wayedanyana. exactly bro wami alright fike danyane ziyenzeka izinto ezenzakalayo manje uphume nini khona lami baye bangigaqa nge79 okay va ku 79 ngabuyisa 4i okay eparula yangatrain yabo ama-social ama-language akhona khotmani manje sengiyalahleka kodwa ithi singayidonsisi yabona khotmani lami ngifuna ukuthi wena like usho straight ukuthi wena ufuna sikusize ngani ubhudiza la eshowini since ubhale kuBaby Mama Drum ukuthi siyenza kanjani Grandship bro wami njengoba ungibona ngimela ngifuna uzokhuluma nomama eMedi angazi ukuthi khona or ayikho or le bari le engafuni imedia yakho ya le Baby Mama ya le bari le engafuni ukuthi ngibone incosi angazi ukuthi nayo ikhona na so bengifuna ningincede singene la siye kuye kahle kahle wena ufuna sivaye nawe lapha kuye ukhulume le ndaba lethina sikhona into oyifunayo ngathi khona manje danko hayi masibonge khotman lami singadli isikhathi sivele siye kuye bafethu nizwile khotman liyakhuluma and asifuna ukumosha isikhathi siya khona straight siya khotman uthi siza ngayi ya kuyi ihlala la le athi le okay khotman lami ngicela masifika lapha khotman lami ungayenzi indaba zokulwa ne hayi kululeka uyangithembisa hayi ngiyakuthembisa okay singene konje thuba igama lakhe khona umjovo wayibiza umjovo eksemjovo sho khambani khona nami soqala ngini manje khamba wala khona crack sho crack nami ngimnandi khona nami ukhuluma no Rich ngayine from Rich Nation TV sipalelo khotman ngiyamcaba khotman hayi ngimcaba CCJ ya lo CCJ kabo ngangibona igama ezo khotman ningawa amene ngizosakakhulisa bazongitshela namene ngizosakakhulisa ehlisa umoya ningalo man khotman nilwelani manje ngisakhwena khotman hayi yikuthini ngisakhele ambuzi ukuthini ngisakhe asikhulumeni kahle asikutshela wena man ugcine nini incosi khotman nami ngikutshela wona man bro wami sure bro wami nawani ngayiboni ya manje ufunani ke yini ya my khotman ngithi manje sesizile kahle kahle ngifuna umgayi chance yena azikhulumele waye manje ngicela indawo shishwalo khumeni khotman awena sanga ngijwayele kawe sithi asimele ningayiye esayidini ukuthi sokhuluma kahle sure khotman hayi ama khotman akupatile ke manje ya singamelani ngayiyo mfethu khotman njengoba ngitshela ukuthi ubhudiza usibhalele vayisana indaba yomntwana yabona makhotman ningali man ningala sehliseneni umoya sikhulumeni njengama khotman yabona ya khotman ngicela umtshele ukuthi kahle kahle size ngani la Feri yeah na unestory ukuthi size ngendaba encusi yabo okay yayazi file ngithi file yomntwana ya incusi ngiyayicaba mako uyayicaba incusi wena incusi ngiyayicava uyicaba ina minutes na 9 months to 10 months angithi phela naye ukhotmane makazovaya bekafahlakiwa ngithi uyazi ukuthi bekafahlakiwa ngiyacaba ngaphahla ngithi imali yakhe yangitshela imali yakhe ihlala nawe imali ikhona media ikuphi imali thina sizela imali azela ngawe futhi Gresham ngiposile uyiposile uyipose kuphi khotmane eLimpopo khotmane thina sizela incosi yaze imali nencosi sizele bona zela ngawe uposile Gresham isibaye sezobona ukuthi yenza njani baposile mina ke ubaposa vayisana ini khotmane lami Gresham mose iDecember no angithi manje nami badle umnandi ya banjwe umnandi angithi angisibali yena unaka into zakhe zali badle umnandi abantwana babo okay fine khotmane lami le ndaba le khotmane angitshela yona ukuthi wena like awufuni ukuthi yena abone umntwana wakhe ivar yeah vele ngifuna umbone wa ungafuni wamela mbone ithema lomntwana ngithi uyakhipha imali yena khotmane uyayizwa indaba ithini sho ngiyayizwa alright hayi uye vele bekasupport umntwana ngingekho ngisemadameni yabo Feli nama nginayo chance yokuthi ngiphume ngizosupport incusi ekubeni manje azini ngikwejiwe
yavela ayikho into ozoyenza kodwa malami njengoba wena udecide ukushaya ugazi ngestina uthatha ibaby mama yakhe kusho ukuthi wena kwamele unakekele umntwana and i-right ukuthi wena utshela ugazi ukuthi umntwana aneka mbone akusiyo le ngishapha manje umntwana ngiyambone ngiyavela zambone ngikhusha inqusa ntifo encane sibe khruti umbone estrade manje ngestrata kuphela lapho nje into izoyirana nesibali uyasho yeah ha bro mara kusumntwana wakhe umntwana wakhe nami wami mkhulisile kangapho 1 year nje bengaka manje wena ulwela ukuthi ukhulisa umntwana soko wakho manje mara igazi lakhe mina ke incane media yakhe ngithi sapo mina incane inqusi bazongitshela nesibali ke ngazokhuma nami ncoshaya around somewhere angazi la angasali khona niyamuza lomhlothini ngizomcisha isibali ngomcisha amabhiza zayi angimncane khona mana phela manje ungastretheni phela khona ngasithuka hola khona mani khuluma nalo yathi sho kanje yami amtshele ukuthi kahle mina incusi izozizela kimi yabo igazi lami igazi lakho uyazi yes akusigazi lakhe yabo akusigazi lakhe kusho ukuthi yena uyalwela angagibela phezulu kwamarufu ayenzeni orayi ezulwini orayi yeza prom mase ngagibela phezulu kwerufu oruye ezulwini ithema uwe okusalayo umama uzomtshela yes uzomtshela umtshelile nasekucaleni angithi ukutshela ukuthi incosi yakhe umtshelile ma ungisayicafi yabo uthi wena uzobhayiseka na usamuma uzomtshela uzoza kumntana sakhruti awuzoza kuwe kanjani uthi incosi yakhe icaba kuyimthamalayo bonke abhaqa yimthamalayo wena yini ukelethi khimbeli 1500 yazi kimi malini wakhina kuyiliro wena mhlawumbe isho safahla wakhina kuyiliro yiza khotman yathi ngingana uchapha uyayiza lento ekhuluma yathi man njengoba ngisho nje yami sure igazi lami yes yabo ungahlanganisa imali I can go yenze DNA test yabo ngiba prove wrong nobani yabo abuza ukuthi nobani nenqusi yami nenqusi hayi wilandava mina ngizwela wilandava inqusi le uze Patrick emakhoneni ngampatrick nanoma ngampatrick emakhoneni umntwana wakhe ngithi wena ngiyakaza amthole khona kanti kahle yini uyaqaba ngiyamchage ngiyazamthole futhi uchokela yena philo akho bathi sithe bayachokela vele bro wami ngumushi yaqa ngumushi ngizenzile zonke ngangena ejele yabo sure so ngifuna ukulungisa life yami bese yes izinto ziconde khona la nomntwana abe grand njengoba usho so shaka chamke okay sibekise ke inqusi bathi ikhulisile ke neocham ukhulisile uzongibhadala wena imali ukhuluma ngangitshela ngibhadala ngomsondela ngayuphiza umthusi ngikhafa imali yena uzongibhadala ukanti wena uthusa ubani kahle khona manje ukhuluma khona wena ngathi uzongibhadala manje uthi ukhuluma khona uzongikhafa imali yonke le inqusi inqisile bheka nje next uzombhadala khona nami bro wami mara wena kahle awudeserve ukuthi umuntu akubhadala angithi wena uthatha umama kwamele usupport umntwana ifile bancane beyithuthe bancane ngofuna beyithuthe maye like ukhalelana ukuthi uzokubhadala na uzokubhadala ngiphi imali ngoba bekafahlakiwe lo muntu ngafunda manje wathi khona into ezoyenza uyothunana umbuze uzothunana ikhona into ozoyenza vele amtshela khona manje ukuthi somenzani lo muntu into engizoyenza simple ne yes ngizokhuluma amaphoyisa azongiyisa kuma social worker ngenze affidavit yonke into ibe sehlelweni ukuthi ngikhona ukuza ushaya into econdile amaphoyisa sithatha umntwana senze DNA test without irasle hayi mina I don't think ukuthi like kune need ukuthi sishaye DNA uyazi ukuthi umntwana wakho noma umntwana la khona for sure ngiyazi ukuthi uyazi ukuthi umntwana wakho angithi definitely sure manje angicabanga ukuthi kwamele like ifike lapho into ekumele silungise ukuthi esibali wena kwamele wazi ukuthi mfethu umntwana wakhe and wena awuna right ukuthi umstop from ukubona umntwana wakhe nda manje uzongiphoza la endlini kwami la akaphosi ngiselani mangise ngeke uze ngithi ngizomcovela engasamthola uyasho
Mfethu Khotman soyasithusela manje sosiphakamisela bo 7 Umtatazelisa yena ngifuna sokole kakhulu ufuna umtatazelisa ya ngifuna sokole ufuna ukumgcwalisela umklasa kakhulu into ekagcwale ngami CJ ngifuna ayizwa Khotman bathi CJ yagcwale ngaye sho ngiyayizwa program yabo yabo ngehlise umoya njengoba ungitshelile ngiyakubona Khotman lami urelaxile ushaya fele program yabona umntana uzomthola ngomoya ophansi dila nje kahle singani ngepaperwork yonke into bazofika nje bamnike ayikho into azoyikhuluma mina bazongithatha noma umntwana siya khona lena siyenze lento zami yabona hayi wami hayi kama uzobhatala bokhathi ukuthi bakuncede kanjalo makosela wena akhohlwa ntamhla isikhathi esithetshele program khohlwa manje Khotman awumsaba umuntu ophuma ejele ukuthi uzokukhawatha uma ukuthi uma phambi kwakhe uCJ sure ya nami ngumjobo umjovo udume ngani ngumndeshini ngomjobo uyazi naye ijele bababa ngicaba ngazena ubuya kuliphi ijele nawe ubosejele ubuya kuliphi ijele uthami wena asekukhulumeza setanyani manje bro wami sure la ngizela ngizokhuluma ezetanyani yeah obvious mina nginombolo ngithi wait ngi28 mina ngibuye le asiyayizwa Khotman matache venda abantu bayahamba sisithe abantu abancane sister school la I feel Khotman lami lezi zenzo ukuthi nizogcwaliselana niphakamisa inombolo mina ngizanga ngaya ngithola Khotman mina ngizela ukuthini silungise le ndaba yomntwana ngifuna yaze kimsahluze ingcono uzothola incosi grand masacabanga azothola incosi grand manje mfethu okay angazi ngigijimela ngobuso uphusha ngobuso kwami la okay fede siyaxolisa for le Khotman lami mina bengizocela ukuthi ubuyise labantu laba ngapha ukuze itime elomntwana lizobona umntwana hayi bonke angithi ufuna incosi ya ufuna incosi angithi ngelithi incosi azoyibona phela le ndaba le like inokuthi ukufuna umama umntwana naye akhona yabona hayi nami ngizongikhona la ke ya hayi asinankinga nawe wena asinankinga nawe akunankinga sonke chap ne angibonga wena chap ya mara Khotman le ukuthi masikhuluma nawe libu siphakamisele imini usikhoma ngabo 7 manje ngathi nani ngizela ngobuso ngingangiseli ngobuso ngathi sikuzela ngebuso ya namanje uyaphinda Khotman akithi manje ngizothi ukhumela uthi yakhona ebedanyani le sure athina amagama okugcina Khotman ozovalisa ngawo mina nje ngizomtshela umjida mozomtshela umjida amagama okugcina ungamtshela ukuthini angamtshela ukuthi hayi ngiyabonga for lamagama wakhulumayo ezumuntu omdala asiphendula umntana omncane Khotman wena uziphendula umntwana emuza ubhutiza uthini ukuthi le ntsheke egcwele kuye uyakutshela uCJ manje uyakutshela uCJ egcwele kuye ngathi ngincosi ukuthi mina nginantshebe hayi yabuza manje uyokhuma kanjani ngathi ngincosi encane yikho ngithi ungidele into ekhuma uyakudelela ya ungidele into ekhuma ukuthi mina nginantshebe ngitshebe ngawo sathi manje ngincosi encane angithi manje uzwa like inkulumo yakho hayi ndawo nashishwa kugcumacanga waze right ngepatient ngoba singalwanga wasidicithe kudala ngiphusha ngithi uyiclever yena cha ngisibuyise Sunset uclever wena uclever mina benguclever kakhulu udlula uclever yeah okay akusho ukuthi manje isikhathi sakhe uclever manje hayi lokhu yana ngeke ngasalunga bro ngiyabonga ukuthi vele ningilethe lawa ukuthi ngizokhuluma lokho kuphakathi kimi yabo ubhodlile Khotman lami ubhodlile ya mara okay ufila kanjani since sizwakalile lana umama umntana singamtholanga naye umntwana ufila kanjani no ngifila bad ngoba bathi bamposisa I don't know ukuthi uzobuya or kanjani bengacela nje ukuthi ningibuzelene ukuthi uzobuya nomntwana or kanjani hayi ungambuza nangu khona Khotman lami ngathi umsondeye ngamsabi Khotman aneke kenze next sure bengicela nje ukubuza ukuthi umntana uzobuya la noma ethi umama ngabuya mina manje kuthiwe ngumlandi hayi money is not a problem kahle kahle upose ubani lo mntana lo manje mama ngimlandi inye imali futhi ngimlandi ngimlethe ngapha sure yaso umuntu emali yeah as long as wena ukhonile ukumposa wamela ukukhona ukumlanda futhi
yena akazama ukuthi uyamthanda naye njengoba bakhe akazama ukuthi akhiphe imali amlande ngizomlanda mina ngimlethe kuye amlanda kuphi la like mfethu lo muntu lo akacavi nokuthi umntana ukuphi mara nomtshela ukuthi amlanda akangikanye ngizomlanda incosi yakhe ha leyo nesiyenza unless isihamba nawe sivaya sonke ya la sikufaka ebhasini sivaya sonke siyeni le ebhasini sonke siyele mara show mhlambe ngitsheke ngingekabuye yena ke umntana nekabuye yena sibanye yabuye why uzomkhimbila Khotman uthi uzenzani uzomkhimbila yini ukukhimbina manje okulisa uzomphamanisa amajuba nenkanyisi yathi le Khotman izwe le yathi thini hayi no stress bro awuthukanga hayi into encane le amanzi amancane wagcwala nepanic ye-black label ne mfethu bathi it's fine ungamkhimbinisa whatever ishilo yeah thina mara soba sikhona kusho ukuthi uma umkhimbisa nathi siyakukhimbisa afedi fedi indawo akaza kuzanga uzikhuluma kahle awuthi le ntshebe le into ekwatisayo le into enkwatisiyo intshebe enkulu okay marapeka into kwamele ihlale la ukuthi uma umsada nathi siyakusada angali la ngithi bona makhulu intshebe le yasejele le uzwa grand kama sesikhulume kahle wena story sasetshele ngathi uyanginyanyisa ne ya ngithina blind uza kimi ngeplug la ufona nini ngicabanga ukuthi nizokhuluma nami yathi yangikhoma la uthile awuke indoda ngilande life yakho kodwa saka ngase2 sure yeah manje uzobhalela something ngizokunceda angithi manje mfethu kudala libalwisa ukuthi like athola ukubona incosi yakhe kusho ukuthi wena kudala na umvimbi vedana ngimncane ngimedi yakhe okudala uncane imedi yakhe Khotman lami sure sithi nenda masiso hayi njengoba usho bro wami ukuthi hayi sizoyifixa ngendlela yakhe ne akuna stress and njengoba ngishilo ukuthi imali akusinkingi okay wena ngamgibelisa ngiphinde ngimbuyise uyamthemba mara lo mtshita lo Khotman lami bro wami ezingishilo ukuthi angithukanga awuthukanga into engifisayo life yami ukubona umntana uyamuza ukuthi uthi uzokupholisa no matter kungaba nelentuzaneni nomlilo ongakanani kube nama AK in awuthukanga angithuka ngizoya khona as long ngizobona incosi yami yeah mfethu manje seniyasithusa manje sure ya avela vaye ke ngizobona ngaye ke makeze makusanga ngizomkhimbila ngiyasho khona Khotman awusabi bodyguard esayidini nama wadwadini akhuleko uphethe mina sho ukuthi wena momkhimbina nami kwamela umkhimbile hayi singizeza one time ukuthi ne2 nginikhimbile ufuna usikhimbila sethu maro yabantu wena ngokwami nama hayi ngoni ngaphandle siceda ngaphandle next time hayi fair ungasicoshi ungasicoshi sivale avayani bafethu okay what if asikaceda ukukhuluma sisafuna ukukhuluma ngisengikren ukreni ngaya nila uthi le makhulu nje isikren leringa namcela vayini bafethu pipeline Khotman nami ukreni Thokozile inja okay ya sengizozwa ngani sihlanganisa izinto masiceda ukuhlanganisa izinto siyithatha from lapho yeah bese siyahamba uba sharp ne hayi fede bro sharp machibuzi usale crane nawe yeah mfethu uzama ukuthi ulanda incosi ngala uzokenzela into right o mina ngizoletha inyuku ngiyenza ukuthi incosi ibuye ngayi la stress akunankinga ngokwazi ukukhuluma wona halo uphutha umuntu ongayazi ukuthi uphumela kuphi yabona sharp afika masibona khiye kwami ngengivayini masibona ngizonibona masibona yami ngathi afethu sure yeah kamnandi afethu kamnandi okay ngivale kwami sure ya man CJ man ngazokwathi sharp ukwatisa yini ngoba uthi sharp igama lami umjobo nje kuphela antathi awuthi ngazibiza igama lami umjobo welazi igama lami umjobo buya kuphi sharp athi ngicela uvale usafunani kade kahle kuthi sharp umjobo ukwatisa ile gama lakho lokuthi umjobo linani kanti le gama nje noma kuphi estrateni man okay ke mina ngiyasho sharp umjobo now athi ngingazosho kanjalo so ungangithuseli ngithi sharp umjobo khiyafeli sharp athi mara ngangithuseli vale gate lakho ngazosithusela la sithuseli Khotman ungazwala ngayi
ngifuna ungitshele khona manami ukuthi since usibhalele usifonele sazwakala sazokusiza uGrand ngespan sethu usafuna sichubeke vivi. Yeah, hayi bengisafuna sichubeke. Yeah. Senzele ukuthi lo bro wami ne ukuthi no matter what. Okay. Ngiyaya. Uyaphambili. Lonzo. Mara khona malami awusabi le uthi le uyayiza ukuthi ithi izokukhimbinisa. Ithini izokukhimbina izokukhimbinisa? Izongikhimbila. Izokukhimbila. Yeah. Isho ukuthi izokubulala phela ngisho kanjani. No. Awusabi. Angisabe bro wami. Awuthukanga bro. Angithukanga. Akusho ukuthi nahlahle nidlala kanjani? Nidlala ngokukhimbinisana since ungathukanga. No, angidlali ngokukhimbinisana. If ungangimamela from the start. Sure. Ungikhuzile ngakhuzeka. Sure. Mara khona malami mina nawe masuka la ngishilo ngathi ungamlwisi. Masifika lapha sohamana nobhuti wabantu lapha that's why akutshela ukuthi uzokukhimbinisa. Sure, uyazi yini into eyenza ukuthi nginentozana ukushuthi mangembheka. Ucabanga isenzo sakhe ukuthi obeka emuva ngenza ibharo yabo kuba ngathi manje ezivele bengukutshela ukuthi yabona mabazongivisita uma emuva yena kuba ngathi mayobhekele mama ngikokota ngibona leya facial yangikwatisa at the same time futhi mangikhula down ngikhula down. Hayi fede khona malami ngiyabonga ukuthi ispan sethu sikuphathe Grand mara ngiyeza ukuthi uthi kwamele sichubekise sise phambili. Mina ngizoyenza ukuthi masishifta lana ngithi ukukhuluma naye futhi siyenza ukuthi athole inyuku alanda umama umntwana nomntwana babuye la sicede kanjalo. Ucabanga kanjani? Hayi asikho stress bafa ayisekho enye ngaphandle kwaleyo ayisekho. Okay khona mala ngangimela lapha esayidini ebhasini ngithi ukukhuluma nababukeli la ngaphandle bafethu ngibonile ngingenile la uGotman CJ semasingena lapha phakathi bese kacala ukushaya ezinye yabona ukuthi le parle yamkwatisa ngoba imcovela imedi nomntwana anami bengizomtshela ukuthi ngizokukhimbinisa mina. But anyways sisipanile bafethu umjita sikhulume naye Marena akafuni nix ngalento simtshela yona yena uyasho ukuthi ubaposile ngoba intando yakhe nethola bafethu kodwa ngizozama ukuthi ngikhulume naye ngimgaya imali abalande labantu laba kuze uCJ naye inhliziyo yakhe ibe grand njengoba bomntwana yabona bafethu. Ngiyabonga. Before ngizovaya guys, please don't forget to like, share and subscribe on the channel. Kusele kancane bafethu ukuthi si reach 1000 subscribers asipusheni bafethu asipusheni. Thank you ngiyabonga.